Lozana Imbalon observa poder compra comunidade niang hetinang ne tun compara o tinensir anterior. Basic lorong Natal no Tinamfong, maioria comunidade hahu compra sasan, ho prepara atau celebra Natal no Tinamfong ho família. Mai beto ir observação na imbaloja na mata ia tastolo, poder compra comunidade nian ia tinang ne tun, tambah mesmo foling sasang necessidade básica normalona, mai be comprador menos compara ho tinansir antes. Agora sementarnya sem dificuldade, emang sana biasanya mayat sosane makan sana. Lalu biasanya asal pai-pai ni. Foli ni bahangan yani tum, so minari itu masa. Maybe emang belanja itu be atau asal pai-pai na lo biasanya bersisa be umalarannya ni normal lah ni malah cipu kita ni sasana otomatis nafatin ni lah. Ululuk ni atau basic lorong bot ni, kondo ni emang sana mulai ya. Saya atau tama saya atau bah sasana mulai saya. Agora ni lah emang lah. Agora ni kita hingsasan media atau makan berkurit. Tuir dados índice preço consumidor do Instituto Nacional Estatística ia fulan outubro tinang ne folin hahan no bebidas laos alcohólica tun porcento 0.1. Item hahan no bebidas laos alcohólicas nebe contribui ba folin sasan tun makanesan modotahan tun porcento 0.5 susuben queijo no mantolun tun porcento ida ponto tolu paung no cereal tun porcento 0.5 no fos tun porcento 0.1. Romalo Neves, Selina Lopez, GMN.